malo apito melehifo teu pasi leva ka paia tupou kene fate maki whakahoko paia. Ia malo apito pesi pia whakamalo atu mo akia melehifo mo eletio VTF. Malo apito na tuku mai whanga mali e whakafofa koen ke mau lawe atua mo whanki uni ongo pe me he chapter koen UK mo Europe. Kole peke hu whanga ngai whatapu o osa no awhaki kai atamo ki whine mo tuani ke whakahoko atu ki whakahoko koen e toenga e mau polo kanama ke he fia fini. Whakamalo atu ki a fia mo onia ki Scotland mo e ma'uongongo whakaofa au pito o whapeo aonga whangi ongongo na ke whakahoko mai ki e whahinga pe mo hatoenga ko listutuku koen oku tau kau whakataha he whonuani mo Europe. Mahu inga lahi au pito ke tau te longo aki mau pe pia tau te fito ki he tau nofo vā mama au pito ka oku whakalata mao e whangamari ko ni ke tau po whipo tarano akia i he ngalu ea. Koe kore mai pe pa me he main sponsor koen o e polo kalama aia ko whala moe wepa me sia mane ke to e whakamanatu atu pe ke toko taha kotoa o polo kalama hoko aia ko e te fua wakalau tala o ku whakahoko atu ene polo kalama hoko he ahua valu ua hiva o e mahinani i he taimi tatau ai pe. Koe ki ongo pe taha koe whakamanatu atu pe ki he ke komiti koe o ku tu la hoko ai pe e mau executive committee meeting o ku teu ke whai i he aho tokonaki koe ni aia koe aho tokonaki aho taha ono o ku whai pe ki he loki conference ai Holiday Inn ka mata i he taha watolu noa ka mo ka ataki mua o mea wawe mai ke tau whakataha ke ka mata tau whakataha i he taimi mo tau ose taimi kumahino pe koe aho tokonaki koe aho ia ku mo ua i e toko taha kotoa pe whai e nau ngahi ngā ue whakaapi ka tau whenga mo ke tau ka mata he taimi. Koe osi koe a whakatahat o ku siai pe ki refreshments o ku palani he hotele ke tau maa u tau whangu koe i he osi a whakataha. Ka tau toki whaiteri hai pe ke taimi koe te tau toki mātuku ai o ia pe o ku whia hoko atu ki he pāpū pe koe haa pe hawhenga wheitu whaiteri hai pe ki maudo. Koe koloa pe koe lava e tau meeting. Koe ki o pe taha hange kona nai lawe ki a sia ane nai koe aho koko o ku mauhanga o seti ki he polo koen ai ko listutuku i he tuafta taha. Koe aho taha o sune. Koe aho pe ni kuna atai koe ai loki whai anga event ai hotele kai toki pasi aho ko ia i he osi kone whakataha i he aho toko naki. Koe tau tiki te oku kei oku e toki available i he osi kone e whakataha pea e toki pākilewa e tau tiki te ke polo pa koe komiti pe te nau toi hanga tu whaki ate u tiki te katak whamore pe ko listutuku koen ko according ki he list APC tau futoko lahi au pito pe iai whaahinga te kai ke tau mamata ki ai nau asimai ki ha event ka hopefully koe osi pe polo karama koe ni ko nau mea mai ke tau kau whakataha. Pa e o atwo ko mo ngahi tikite, pea koe totongi mai pe ki taha pea te ki mautol he komiti, pe ko totongi whakahangatomi fo pe ki he tau hi paanga ai ko Elizabeth Harrow. O kune mau e detail o e tau bank account ai ko listutuku, ke ne fo e te ata mautol ke mo pe hangatomi fo pe ki he panke. Ai koe ahataha ya sune ka ku hange koe lau e toki. Whakamahino e mea kotoa i he meeting kona komiti he aho toko naki. Koe mahalo ke osi pea e uniongongo me he komiti whakasosiale ka ku watfok e mau ofa ki a te koe whalamoe na kai te ke lava whakahoko polo kalamahe fia fin tupunga pe mi he ngahi whemo e kina whakawhami. Pea ku mahu inga pe foke niongo pe e tau mea ka ku lak whamua. Mua ma pe tau whamiri. Ko mea e o ku mahu inga taha.
ka ku malo pe ku malava e mawa mo pesio o whakahoko ate ai ki polokarama koe ni pa me Englani. Pea malo apito sia ho tuku taimi au pea me Scotland ma o whalahi at kia Gordon pa pefo kia Katrina hange koe lau ko o lau ane nai te graduation a Katrina ma o whalahi at ka koe iai ka iaha whainga maari ku ma wa at ki Scotland ke tau wheeloak ma tau whakawhiewhia ai lava mea ko ke whai Katrina. O ngongo whakawhiewhia au pito ia ke he komiti pea mo me ako tutuku. Naka ko ia pea ki popo mo e tanki unyongongo me ta whaaki kone komiti. Ka koko le atu mo a melehifo ke ta ima mo e fasti ai main sponsor ki si amane na ane request mai ke o na ngalo mo ko fasti ko devoted to you ta me he Everly Brothers apa mo ma si pa fast kwa melehifo ka ta mo a ta mai pa fola wa akia e ma ofa ke te ko e pala mo ki si amane malo a pito pa patongia mo popo ko te be malo o fast melehifo malo pa ya I'll be yours through endless time. I'll adore your charm sublime. Guess by now you know that I'm devoted to you. I'll never hurt you. I'll never be untrue. I'll never give you reason to cry. I'd be unhappy if you were blue. Through the years our love will grow like a I wouldn't have had time to get home and marry that baby of mine. So I went to the chaplain and he authorized me to send for my ebony eyes. My ebony eyes was coming to me from out of the skies on 5/12/03. In an hour or two, I would whisper I do to my beautiful ebony eyes. Love hurts, love scars, love wounds and marks, heavy hearts, not tough or strong enough to take a lot of pain, take a lot of pain. Love is like a cloud, holds a lot of rain. Love hurts. Love hurts. I
Malo apito pesi hono o me tau ngā hili koe si, pia mo e whakatawange peo kua lelea ka mo tolo ka o me mi pau koia ako tutuko e ako maalunga o tonga, ai au ku lotonga o atu whoke a polo kalama koe ni, me kau ako tutuko i ulope, pia pe whoki pe tānia, ke kau whataha i he toenga koia o i kau ako tutuko. Pesi ka taki mua, pai a whamoremore ke o mea nge hingoa koe o e Executive Committee koe ni o ko amanake whahoko homo whataha. Malo apita melehi fo koe Executive Committee koe ni e mau chapter o ku taki ai e mau Palestini o Mrs. Tuifua Leikune Parker. Pia koe tokon kono tokoni ko Eleanor Tau Falayan. Kau mai ki he whakataha koko o confirm mai ko o ku lava mai ko Elizabeth Haro aia ko e sekeritaria pia to e tahi paanga pefo na loa pito pesi ho whakua ku whatongia ma mawhakoia ko e komiti whakasosiale o ku makei recruit ki he foi ke ngahi foi position o ku lahi apita kakai o ku fie mau mai ka volunteers o ku fie mau ka ku taki ka ku ko au ko fine motua ko kita o whakalele ki ko miti whakasosiale pe to koni mai ki ate au Dr. Whakaosi Pifeleti atu whakamalo ka Whakaosi i ho ngahi pōpō i he tau koe ne ua ko hiri o lava pongi mai ki teu e holo pe amoe puhie te moe te pile me a ko toa ma loa pito ka o tu ko taimi ko mai no ipe ko to ke ta te moe kina koe ka ko tu ko taimi ke ha punga pe ke ho ofa ke apiako na ke tu pake ai ko e komit fa sociale ia pa ko e liaison officer ko fala moe wepa o Facebook ia i Stuttgart i Siamane o mai ene kore mai he kai ke lava mai hano sino ki he whakataha ka tene kau mai pe mo ki mautolo i he conference phone e tā mai pe ke mautala noa ke ange pe au kau i whakataha pia koe komiti pen koko o ku mau whakataha he tonaki ka mai whake whakataha e pōpō se kataha ke komiti ko elisiva tu amohe loa side o ko elisiva ko taha ni kau pōpō lahi taha i he koristutuku he ni Britania rahi ma loa pito sia hau ke tuko taimi ka ke mea mai ke kau mo ki mātol ke whakaha ho pōpō i ho ofa ke apiako pia mo tokon ko to ape he whakatawa te utikite ma loa pito elisiva ai mau taimi. Pia ko ia pe ka koe ta whaaki pe ko he hangi ko na lawe ke ane nai ke kau tokoni ko ki he teu ko e mau event o ku pōpō lahi mai ki ai mo Katalini Karani pia mo Ilona o ku na lava mai ki nau he aho e ua ki mua pia whaia event o nofo mai ki